Reverend Chairman, Jingiaseng samla KGP synod sepngi, lembat kinong kikam, moderator, bat kinong kikam, jangka KGP synod sepngi, ki pastor, ki member san be ki juri, ki khot ki delegates, bat ki parabanit be baro, ngai kuble ki baro, aga kerteng ga bakor dor tam, ga jong trai bat long ki injuni in Jesus Christ. Ni ayu yung blay berakurku ya Jingiaseng samla synod jangi hado katle banila banroy ya jing syakri ka kam jong blay bani semua uru ya jing kershan ke baratna ya jong ki pai lang jong synod na pagpau ka jing semua ke bakrang ya synod samla ka jangi ka balay ibit dan peniyang nga ka ni ka step dan besai ka kubor na ka ka jong blay But kublai shibon lu, Reverend Chairman, ibala kren pediang, pada kala puni itu yang kan hendak pastor, kan kublai pastor lagi. Ngadang so kena ba, pastor ibala kamrang ba, ibalong kinong dalam jom kasinat kejungi. Kublai pun kerhui ini, lingba kini kepor dengan syashkor, yang kaktian kebakoi kejung kublai. Kapang pedeng jom kubor kalong. Kajing im kabakerhai hau Jesu kajing im kabakerhai hau Jesu bahkan nongrim na kaktian ka joblay kalong na ka gospel yonis kalunong ka bashipau kadikhat ka bashipau yonis shipau unong to umuan henry tang baon yo to bat baon yo peniap bat baon yo penjade ngalawan bakin yo kajingim bakin yo kerhai yakaro toblay un kerkui kajing kule bat kajing shashkor kajangi yakakhtien kabakhoy kajango nginya pandama kajing duai a ublay wok pau jangi bahabaneng wala don rekat bat ngi kum Jingiaseng samla KGP synod sepni agajing syakri kajing yame pada Jingiaseng ro agadigisni wala don rekat bani hado kana kelip mat ke bawenta ikerpa bemen yai don rekat bat bemen keren ro padeng jami lingbau syakri bare ujame daga ktien ke baim ke jame daga bor ke jame sim ko ujame atrai yawan agadi Jingiaseng rekat ke jing sutam jaga jingem rekat ke jing sliang ban snow kay kabami medon ban keren padeng jami ban ida duai ko tuan Bemen keren, bat bemen kata igidok lord kejami. Ipan, idam, ingo, ipidiang lo, haka kerteng kejang try, bat undang pun imjami, in Jesus Christ. Amen. Uwe utau undang to ubau Jesus kedaw hamir. Kidan shibon ki ay banila bani keren syapang jang o. Henry ban syuang lengkot, unang to uday usaitan. Ubalang unang syon jang kibreo. Kay kabaw ni unang to ulato nani kibreo. Kidan sibon ki ay ulato. Henry hamni ni kmi tang laitali. Kabaning kong unang to ulato iya gajia day jang ubreo badu blay. Kabaar unang to uto iya gajindap jingbiang bat iya gajingkot jingkya. Kabalay, unong to uto, yaga jingsok mensir, bat yaga jingsok scam, yaga pamjukot. Kabanengkong, unong to uto, yaga jiaday, jong brio bat blay. Menbau blay try kumrad, ulabo yung Adam bat kaim, ha kata kakper, Eden. Ula pendiang lod yagi jingdan kam ki jongki, nadong sadong. Ula ay ki yaga bangkadi kabapaho pahay. Ula ay ki yaga jingka jingkya bakim jupang. Ula ay ki yaga jingsok ka jingkemen aga do'lot ka jongki. Banalor ka di jingkerku. Ka jingkerku kabakor dortam kabaw blay ula ay ki. Kalong ka jiaday kabajan ka jong bat maki armut. Baula ban yakren batki, ban yaselok batki, ban yak ringkat batki, ha keji tenak jom tagak per eden.